ndabasohoje cyane na none inshuti bakunzi mukomeza kudukurikira kuri urubuga rwacu MMO. Tunezezwa cyane no gukomeza kubana namwe mu biganiro bitandukanye tubagezaho, ari nako dukomeza kwakira n'ibitekerezo byanyu. Ubu noneho igihugu tugiye kuvugaho ukwiye kumenya mbere ya byose ko ari cyo kiza imbere cyane mu bifata umurongo utandukanye n'uwurundi ruhande kenshi ruhuriraho abanyaburayi n'abanyamerika. Muri politiki mpuzamahanga Uburusiya ngiye mbwita garde fou, ni nka twatwuma tuba ku madarajya cyangwa amaeskariye tutabura n'ubundi kuramira abana abasinzi n'indangare ngo batazirenga bakaba batemba. Uburusiya ni ijwi rifungura cyangwa rigakumira ko urwo ruhande buri gihe rukanirisi bikwiye uko rubyifuza gusa. Uburusiya kuri iyi ngingo ntabwo bubura kwitambika muri ubwo buryo mu bitari bike. Ni Uburusiya butumvwa n'Uburayi na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Uburusiya buratinyitse nyabyo, uvanyeho ko mutanarwana ngo uzabwikura imbere ubu ngubu biturutse ahanini ku ntwaro zihambaye bufite kurusha ibindi bihugu. Mukaba mwanarwana isi yose mukayorekesha intwaro kirimbuzi muri iyo ntambara, uretse nawe mwaba mwiyemeje kurwana ubwo ngubwo n'abandi bose batuye isi kimwe n'ibindi binyabuzima mukaba mwabisenya burundu mu ntambara yaba yahindutse kirimbuzi. Ubwayo iyo ni ingingo ihagije ngo buri wese atinye Uburusiya, kereka utabizi. Ibyo kandi ntawe uba mwese utabizi atyo. Ni nayo mpamvu kugeza ubu ngubu Uburusiya bwakora byinshi mu byo bushaka gukora uko bubyumva, bikaba n'ibintu abandi batasubiramo kuko bitabagwa amahoro. Ufate nk'urugero kuri iyi ngingo ko muri iki kinyejana cya 21 Uburusiya buri mu bihugu bike cyane gusa mwese byabasha kwigarurira ubutaka busanzwe ku bindi bihugu. Abavuga bakavuga, abamagana bakamaganira kure cyane no mu majwi aranguruye, ariko bikarangirira aho ngaho ntihagire n'igikurikiraho. Ibi ntibyagwa neza benshi. Nk'ubwo ntabwo ari intara ya Crimea mu majyaruguru y'inyanja yirabura yonyine Uburusiya buheruka kwambura Ukraine mu kwa gatatu mu 2014. Ntabwo ari aho gusa, nubwo nyine Uburusiya bwanahise buhaca ibice bibiri muri iyo ntara ya Crimea, bukahashinga ubwo Repubulika ya Crimea cyangwa ya Crimea n'umujyi usa n'uwigenga wa Sevastopol. Si ibyo gusa rero nk'uko nabivugaga kuri iyi ngingo, gucagaguramo uduce duto ibindi bihugu bitandukanye bikaba byavamo za leta cyangwa se ibindi bihugu byinshi, cyangwa se nanone ubutaka bumwe bukava hamwe bwerekezwa ahandi. Ibyo ngibyo Uburusiya bubirambyemo ku bindi bihugu n'uburyo bukoresha bwo gukomeza kugenzura ibihugu byahoze mu bumwe bw'abasovieti n'ibituranye nabwo, nuko bwakomeje kubigenzura nko muri Transnistria yahindutse bo Moldova, muri Zabkazi, Ossetia y'Amajyepfo na Gorno-Karabakh yari yarigenze gatandukana na Azerbaijan bifashijwemo na Armenia, ni nayo ntambara iheruka vuba aha ngaha. Ibyo byose ndetse n'ibindi Uburusiya busanzwe bubigiramo akaboko ku nyungu zabwo. Uburusiya ku butegetsi bwa Vladimir Putin bwashyize mu bikorwa politiki y'imibanire mpuzamahanga ishingiye ku guhangana bikomeye, ahanini bibuganisha mu gukomeza umurage bwumva kudakwiye gucika w'ubuhangange bw'ubumwe bwa Repubulika za gisosiyalisti z'abasovieti bwahoze buyoboye, n'ubuhangange bwagwanye no gusenyuka kw'ihuriro ry'ibi bihugu. Uburusiya bw'ubu rero gutinyika n'ubuhangange bufite nibyo ngiye kugarukaho mu ngingo zirindwi ukwiye kumenya. Ariko kandi igihugu nk'iki ngiki cy'abaturage miliyoni 146, ubukungu buri hejuru cyane ndetse n'ubusaruro mbumbe ujya ukabakaba muri triliyoni 2 z'amadolari y'abanyamerika. Mu mibare y'ibijyana n'ubukungu kuba ari faranga rimwe kurindi ngo ninde ugize menshi, aho ngaho Uburusiya bwatambutswe n'ibindi bihugu. Ariko hari ingingo zirindwi zikomeye ziho Uburusiya umwanya bwihariye mwese, zikabuha icyubahiro n'igitinyiro bitarengwa. Icyambere nuko umubare munini cyane w'abaturage b'abaslave bahurira ku ndimi zo mu Burusiya ubwaho, muri Polonye, Belorusiya, Repubulika ya Czech, Slovakia, Serbia, Bulgaria, Croatia, Macedonia na Slovenia. Aho hose Uburusiya bugena uko ibintu bikorwa. Ubwo rero aba baturage b'abaslave bose kongeraho n'abakristo noneho baba Orthodox, aba bombi ni amatsinda y'abantu bose bahuzwa ku kanya n'Uburusiya, kuko bwarangije no guhinduka nk'umurinzi w'ubukristo bwa ki-Orthodox mwisi. Kuba atari bake, icyo Vatican ari cyo kuri Kiliziya Gatolika nicyo basanga Moscow nayo ari cyo ku idini y'aba Orthodox mwisi. Aba baslave bose hamwe ubwabo baragera muri miliyoni 350 mwisi. Ahanini bose bakitwara nk'abarusiya, imyumvire imwe n'amahame amwe kuva muri Aziya yo hagati n'uburengerazuba kugera mu majyepfo y'Uburayi. Aho hose igicucu cya Moscow kirahari. Ibyo biha Uburusiya umwanya ukomeye cyane wo kugenzura miliyoni nyinshi z'abatuye isi, bukabasha kubigeraho kure cyane y'imipaka yabwo binyuze mu ndimi nk'izo z'abaslave, kongeraho n'ikwirakwiza mico, byose bigena imyumvire y'abatari bake mwisi bikajyanishwa n'Uburusiya. Nyuma yo gusenyuka kw'ihuriro ry'ibihugu by'abasovieti, igice kinini cy'abaturage b'abaherwe, abanyapolitiki n'ishabwenge muri ibyo bihugu nko muri Ukraine, Bulgaria na Serbia bakomeje kuba cyane iruhande rw'Uburusiya
maze n'ubundi abari bo bakomeza kugenzura politiki n'ubukungu muri ibyo bihugu n'ubundi bitabuze gukorera mu kwaha k'Uburusiya no kubwikura, ahubwo bikaba bidashoboka amagingo ya kuri ibi bihugu byinshi. Ni ibihugu n'ubundi Uburusiya butabura kugenzura no kugena uko ibihakorerwa byose bigenda, bibuha ubuhangange ntasubirwaho ku buso bugari cyane bw'isi. Hari indi turufu ikomeye Uburusiya bufite mu maso y'abatuye isi, ku buryo ku ngingo nyinshi aho ngaho baza umwe ku wundi mu batuye isi wasanga batari bake bashyigikira Uburusiya kuruta Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni igihugu cyaranzwe no kwivuruguta cyane mu ntambara nyinshi kandi mu bice bitandukanye by'isi, ziba n'intambara benshi batabuze kubona neza ko zari zigambiriye inyungu zabo bwite gusa. Ibyo binazamura urwango rukomeye cyane rw'abatari bake ku banyamerika. Ibyo ntabwo uzabura kubisanga mu bihugu bitandukanye byo mwese, nko muri Iran. Aha shitani ni Leta Zunze Ubumwe za Amerika ubwazo nta kujya kumushakishiriza ahandi. Ibyo ni nako bimeze mu bindi bihugu bitari bike byo mu burasirazuba bwo hagati, mu bindi bice by'isi nko muri Vietnam no muri Afrika. Aha kimwe n'ahandi henshi Leta Zunze Ubumwe za Amerika zihafite abanzi benshi kandi zanikururiye mu kwivanga mu bihabera ku ngufu, nta bwumvikane na buke bubayeho. Ibyo bihinduka urwango rw'ibisekuru byasimburanye kugeza ubu ngubu, uhereye ahanini mu bihe by'intambara y'ubutita. Aha hose benshi ntabwo babura n'ubundi gufata Uburusiya nk'igihugu cy'igihangange, ariko kandi cyagerageje gukora ibintu byinshi mu buryo bwumvikanyweho n'ibindi bihugu kuruta abanyamerika, bakanarenzaho noneho no gufata Uburusiya nk'igihugu cyiza noneho gufungura amahame y'abanyamerika n'abambari babo no gutambamira politiki n'ibyemezo byagenwa n'ijwi rimwe ryonyine ry'abanyamerika n'abo ngabo bandi bafatanije nabo babahora inyuma, bakagira ijwi rinini ryagambirira kuyoboza isi nkoni yitungira ibyerekezi igomba kuganamo. Benshi mwisi biramutse bijemo icyafatwa nko gufana umukino wahurirwamo n'abanyamerika n'Abarusiya mu gihe ibihugu ubwo byaba ari nk'amakipe, Uburusiya nta kabuza bwakwegukana abafana benshi cyane, benshi kurusha Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ubundi buhangange Uburusiya bubukesha ubuhanga budasanzwe mu ikoranabuhanga. Uretse igisirikare kizwi n'ibitwaro kabuhariwe bwirunzeho mu myaka myinshi yashize, ntiburushwe kuri iyi ngingo bufite n'icyitwa Cyber Army, igisirikare nyacyo cy'ubuhanga n'ubumenyi bidasanzwe mu bya mudasobwa n'ikoranabuhanga rya za mudasobwa na interineti. Maze inshingano zacyo zihariye ntizigarukire gusa ku kwiba amabanga y'ibigo n'inganda by'abanyamahanga, ahubwo kikanitabazwa kenshi muri propaganda na politiki bifasha Uburusiya kuganisha ibintu byinshi aho bubyifuza mu bindi bihugu, bagenzura ibikorwa, imishinga n'ibyemezo bitandukanye bya politiki z'ibibera ahandi. Aho bakagira n'ubuhanga bwihariye bwo kubinyuza mu mbuga nkoranyambaga za blog ndetse no kuneka bijyana no kugenzura kuri interineti ibikorwa bya za guverinoma z'amahanga n'ibindi byinshi. Nuko uzumva nk'abanyamerika nabo bataka nk'ibitambambuga ngo Abarusiya bivanze mu amatora yacu bigakomeza uko nguko. Abarusiya baragiye bateza imbere ubuhanga cyane muri ibi ngibi ku buryo bisaba abanyamerika n'inshuti zabo kubihanganiramo, noneho banitabaza ibindi bihugu byinshi bahurira muri OTAN, aho nabo bahise bashinga ibigo bitandukanye mu Burayi no muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ibyo bihugu byose babasha kwishyira hamwe kugira ngo bagere ku bushobozi bwo gukumira ibitero by'ikoranabuhanga by'Abarusiya, ariko n'ubu ngubu ntabwo n'ubundi babura kubazengereza batyo mu ntambara idasanzwe nk'iyo ngiyo, aho imbunda isimburwa na mudasobwa, amasasa akaba interineti, bikarangira bigize n'ingaruka zihambaye ku bihugu rimwe na rimwe kuruta no kwegura imbunda. Ni naho intambara no guhangana bishingiye ku bukungu birwanirwa ku gice kimwe. Icyo kikaba indi ngingo y'agatangazo uwo ari we wese akinyaho Abarusiya bakwicara i Moscow bagakoresha interineti na mudasobwa, bagashyira propaganda mu baturage mu bindi bihugu, bakihindura abanyapolitiki bo muri ibyo bihugu cyangwa ibigo na za ministeri zaho, bagaha ubutumwa butandukanye abaturage bose mu gihugu mu buryo wowe utapfa no kuraba ukurebye nabi, maze za komisiyo z'amatora nazo bakaba bazigenzura kugeza bagejeje perezida bashaka ku butegetsi mu matora utazababonamo aho ngaho, cyangwa se nanone bagahimba byinshi utamenya bigacika utazi naho abaturage babikura, bukaba bwacya muhurira mu mihanda bigaragambya bidasanzwe byo gutembagaza ubutegetsi mu buryo utigeze usobanukirwa na gato. Inshuro Abarusiya babikora bakanaryumaho, bamwe ntibanamenye n'ibyabaye ntabwo zibarika. Ubundi buhangange bwihariye Uburusiya bufite bushingiye ku kintu igihugu cyari cyo cyose mu isi kidafite, bikaba bitanateganijwe ko hari cyabasha kubigeraho mu buryo bworoshye, n'ikijyanye naho iki gihugu gishinze ku butaka bwese, bikajyana n'ubuso bwacyo kilometero kare miliyoni 17,98,242 mu buso. Nicyo gihugu kinini kiriho mwese hafi inshuro ebyiri Canada ikurikiraho. Wakigereranya kandi n'ibindi bihugu nk'Ubudage, Uburusiya akaba ari inshuro 47 kuruta ubwo Budage. Uburusiya bukaba bunini inshuro 70 kuruta Ubwongereza. Ni 11 yose ngenga amasaha yahuranye ubutaka bw'Uburusiya, ku buryo ku buso bwabwo honyine hamwe abari mu gicuku hagati mu ijoro, ahandi ari amanywa y'ihangu, ahandi nanone mu Burusiya n'ubundi ari igitondo, ikindi gice ari ikigoroba mu gihugu kimwe.
n'ubuso bunini cyane butuma Uburusiya bubarizwa ku migabane itandukanye, Uburayi bw'uburengerazuba n'amajyaruguru ya Aziya, kugeza ubwo Uburusiya iyo bigwiyo ngiyo buhana imbibi n'Ubushinwa, bugasangira imipaka n'Ubuyapani na Leta Zunze Ubumwe za Amerika ku nyanja. Kuri iyo ngingo bisa naho Uburusiya buri ku isi yose. Biroroshye kandi ko wagira utuvuga bariko si ubutumbi. Oya, ubuso bunini gutyo bw'ubutaka Abarusiya bubazi kububyaza umusaruro bidasanzwe. Icyo gihugu ni nk'isi yose, ntabwo Abarusiya bagitura cyose, ariko buri gace baba bafite ibyo bakageneye, nk'ubwo bagahinga imisozi n'ibibaya bingana ibihugu. Ahandi ubwo naho hagari cyane niko batasibye kuhajagajaga bahakura imitungo karemano, amabuye n'itaka by'agaciro, gaze na petroli by'ingano idasanzwe. Bukaba n'ubuso bw'Uburusiya bubufasha gukomeza kugenzura ibihugu bahoranye mu bumwe bw'Abasovieti, kimwe n'ibindi byegeranye nabwo mu burasirazuba bw'Uburayi na Aziya yo hagati. Nk'ubwo ibyo bituma mu bijyanye n'ingufu zifashishwa mu mirimo myinshi nka gaze, Uburayi ku gice kinini cyabwo bagendera n'ubundi kuri gaze y'Abarusiya. Uburusiya ubu ngubu bukaba n'igihugu cya karindwi gifite petroli nyinshi mu isi. Uburusiya bwashinze impombo n'ibindi bikorwa remezo bigeza gaze mu Burayi hafi hose. Bimenyerwa ko gaze ari Abarusiya bayitanga, ku buryo n'ubundi Abanyaburayi bashatse no kuyivana ahandi ngo isoko ryaguke, ariko ibyo bisa n'ibyabananiye. Henshi baracyagendera n'ubundi ku kigero kinini kuri gaze y'aba Barusiya, ku buryo ibingibi byaje no mu bituma kenshi bamwe muri aba Banyaburayi batagira ibyo batinyuka kuvuga ku Burusiya, nko mu bihumbi 2014 ubwo Uburusiya nyine bwigaruriraga intara ya Crimea. Bati none se twagira gutya tukavuga Abarusiya nabako kanya bakadukatira gaze yabo, ubwo harya twahita tubigenza dutaka kanya? Basanga ntako babigenza bakicecekera. Leta mu Burusiya igenzura ibitangazamakuru n'ibitekerezo by'ababubarizwamo ku kigero cyo hejuru, nubwo ibyo bisa n'ibisanzwe hose mu bindi bihugu ko ibintu biganishwa buri gihe mu nyungu z'igihugu, ndetse na leta akaba arizo zigira inshingano zo kubikurikirana zityo. Ariko aho Uburusiya bukagira umwihariko kuri iyi ngingo, ku buryo kuzarira abantu bajya impaka zidashira mu nteko zishinga amategeko na za kongere ngo leta ishake gushinga nk'ingamba n'amategeko, maze bitinzwe n'ubwinshi bw'ibitekerezo n'impande zitumva ibintu kimwe zinahangana kuko zigomba guhangana gusa. Ibyo Abarusiya barabirenze ntabwo babigira, bigatandukana cyane n'Abanyamerika n'Abanyaburayi b'inshuti zabo babyita demokarasi, ariko henshi bikazamo buri gihe impaka zidasanzwe no kuzarira ndetse no kunanirwa kumvikana ku bitari bike, maze ibyo ntibibe mu Barusiya bo kwihuta bikabaha izindi ngufu zihariye mu ruhando rwabo badasiba guhangana. Dusoza rero mu bijyanye n'ubuhangange bwa gisirikare bunagarukwaho kenshi, umwanya wa mbere n'uwa kabiri naho ngaho Uburusiya buri gihe bubarizwa mu isi, guhera ku ntwaro byitwa ko zemewe kuko byumvikanyweho ko zikoreshwa, izakirimbuzi, ubushobozi bwo kuziyubakira, kuzicura no gushinga ibigo bitandukanye bikora bizinesi z'umutekano mu bindi bihugu no gutoza ingabo zaho, ndetse n'ubucanshuro. Muri ibi byose Abarusiya bari imbere cyane. Mu mwaka ushize, nyuma ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika, Uburusiya ni igihugu cya kabiri ku kayabo k'ingengo y'imari ishorwa mu gisirikare. Uburusiya n'imitwe 6300 y'ibisasu kirimbuzi byabwo, nicyo gihugu gifite ibi bisasu byinshi kurusha ibindi bihugu byose. Bukagira kandi n'ububiko bunini cyane bwabyo, ku buryo ari umunyuzo gusa kubyubaka no kubisenya mu gihe gito kungana Abarusiya bifuza ako kanya. Kuri iyi ngingo isi barayiyoboye. Abarusiya kandi nabo kimwe n'abandi bo ku rwego rwabo, intambara nyazo zo gukarishya ubuhanga bw'ingabo zabo no gukoresha intwaro zabo nshya mu cyafatwa nk'igerageza, izo ntabwo bazibura, baranazihimba. Bituma buri gihe ingabo z'Abarusiya zihorana ubushobozi bwo kurwana byihuse mu gihe icyo ari cyo cyose hagira igikoma. Ndetse indege, imodokari n'irindi koranabuhanga iryo ari ryo ryose mu ntambara bakabona umwanya wo kubigerageza no kubigenzura, bakamenya niba bikora koko neza, bakabikora kandi mu ntambara nyazo. Ubucanshuro bw'umwuga Abarusiya babushyize ku rundi rwego ruhanitse. Bashinze ibigo bitandukanye kabuhariwe bicuruza serivisi zo gutoza ingabo z'amahanga cyangwa bakohereza abarwanyi n'imbunda habera intambara mu bice bitandukanye by'isi. N'ibigo byinshi nk'ibyo bashinze birimo n'icyamamaye cyane kuri iyi ngingo Wagner Group. Icyo gihe by'Uburusiya bukora mu mahanga buri gihe ntibyitirirwe leta, ahubwo bikitwa ko ari icyo kigo kiba cyohereje abakozi bacyo nk'abo bacanshuro mu bice bitandukanye biberamo intambara ziri muri za vuba cyane nk'izirwanwa muri Syria, Ukraine na Libya. Iyo bigeze mu buhangange mu bya gisirikare, ibyihariye ku Burusiya byo ntabwo byarondorwa. Uburusiya kugeza ubu ni igihugu cya kabiri gicuruza intwaro nyinshi mu isi, naho business zo kuzikora no kuzicura igahakaza Abarusiya basaga 2.5 miliyoni. Uvanyeho ibyo byose hakurikiraho n'ibijyanye no kugira ijambo mu bibera mu isi. Birumvikana kuri iyo ngingo Uburusiya bwicaye ku meza y'abakuru, kuko nabwo bufite umwanya wabo guhoraho mu nama y'umutekano y'umuryango w'abibumbye l'ONU. Iri ni ihuriro ry'abatsinze intambara mpuzamahanga bisi ya kabiri y'isi, bakihuriza mu buyobozi rero bw'iyo nama y'umutekano ya l'ONU, aho bagerageza kugena amahoro n'ibihano mu bindi bihugu bitandukanye by'amahanga y'isi, cyangwa se nanone intambara, bakabigena uko babyumva n'uko babyumvikanyeho. Nk'uko bikunda kugarukwaho rero iruhande rw'intwaro zidasanzwe bwiyubakira,
bukazirundaho ku bwinshi. Uranabyumva rero ko atari ibyo gusa, ni ibindi bintu muri rusange bigera muri 7 nabyo bigenda bigena igitinyira amahanga atinya Uburusiya n'ishingiro ry'ingano y'ubuhangange iki gihugu cy'Uburusiya gifite mu isi y'ubu. Naho ubutaha.